Kardom Karbi Anglong neli aprang si nangli tumpan pini video nangwan pi bang ke kosonsi nang tum Facebook page mate ke khulin jang jima la so pothak sini li pini video nangwan pilo nasinang tum jong sin channel long ke bang chenglang patene li channel subscribe non la pen bell icon ta bell den non ano te nang tum next video ta ne li ke pitin na video nang tum thek ban lang verpo nasi don mali tum ni non video ke pi long nang kopi ne chok che do pultang te comment long nang pachini ignon don mare tum nasi Facebook page apen kosonsi ki use nang ma mate Facebook page ke kopi ma lage nang tum ke mo a video nang nang don ben chini podon mare tum nasi totang te non bang ke Facebook page de Facebook page potang te nili Facebook nang tum aprang si Facebook ke kon do pultang te Facebook long chilo chingpu danang podon mare tum nasi aprang si nili Facebook live bang sinon dampo Asi don mali tum Facebook live dam elo nangte nang tum hala 3.2 jadi ladak kadi ladak 3.2 jo dak dam nang la pendelo pedang te nang tum la pu abiar ingoi non tangte la page pula dak doji hodi ho ladak Facebook page ladak doji ho dak bang nang tum ladak do ma di create your page ladak do podon mali tum lasni dak started dak dam podon mali tum lasi ladak bang ke What do you want to name this page? Tang nangli tum amen kopi sila dak JB malas sok thak nang tum cetok dunang po lasni li tok ponon is get TV channel Karbi pasini li cetok podan mare tum tangte non mangke choklo ni li dara bang next page dam thu po lapen ke don mare tum nangli tum dak bange kopi ma nangli tum kopi se ke JB mala dak bangke neli bangla TV channel bang se neli chibi po lasi don mali tum neli kai keta nang tum ne video nang gelang pidon jer pan lasi don mali tum dag bang ke kopi loke toke do you have a website for escape TV channel Karbi okay lasun neli mate YouTube neli nang tum jong si YouTube channel do puldang tinang tum aprang si hala YouTube channel long sidam non lapen ke nang tum hadak link ci enang po la sin nang tum a link a website dak cetok gundet si ke meji don mari tum dak cetok gundet po website don mari tum nili input ang elo jo don mari tum la sin nili dak photo ta binang po lapen ke profile picture ta nang tum binang po la sin don mari tum nili non apang si bang ke nili thang photo ta bi belo la sin nili don adin dak Lasi don mari tum jo langon laben ke nang tum jong si nangjer pijur po phan mate dak non neli Facebook long dak inuta nang follow ba belang mate di ho lasi don mari tum nang tum jong si anut ka prek panta invite ji pulotang te la in community invite your friends to like this page la dak biar nang po don mari tum la pendelo pedang te nang tum la dak doji ho nang tum kinang sota bang ke la total followers abang lo don mari dum dang laban si bisi kinang solo la ben ke la total like la bang ke an e la total followers nang sin tum kinang solo na si Facebook page along ke 10k followers la pen ke watch time hours bang ke 30,000 dong si le lo pedang te nang tum monetize long po la dak penta nasi don mari tum nang tum da claim tame Facebook page long penta pinang anu tum ke aledo la pen ke tangka ke chutum do lo nasi don mari tum nang tum ta Facebook page mate Facebook ki use are ta tum chingpu data me don mari tum nasi nang tum ke jerpi da do po sin nang tum invite nang po invite friends nang tum Facebook mate nang jerpi mate la son pa invite nang po la sin dang invite nang po no ne long ke 1691 dojo friends di ni dong lasi don mari tum ni dak invite lapang ton handa de yala enke send invite dak don mari tum bom lo jo lasi mo do invite bom lo lasi invite tangan lo di 591 nane an bello jo lasi don mari tum nang tum lapu invite elo pulatang te la non do chot penate jo followers ta van long elo la pen puthot ako non bang thu bom podon mare tu en la se nang tum nadak bang ke thumbnail matidi nang tum chibi na podon mare tu
nili cover photo don mari tum nili non profile picture upload bom na cover photo upload bom no lasi nang non dai a video ban lasi don mari tum nangli tum Facebook mate smartphone ke do tuman nangli tum Facebook page tame chikhuli ta hinu nei don mari tum lapen ke nangli tum ko ansi dada followers ke long ma mate ko ansi nang lang dun bang ong ma lan tak se hala YouTube le nang tum in post tame lan si members do ko don mari tum apu ta elo don mari tum jan ni bang ke last non bang ke profile picture pai upload ko don mari tum nili upload korna lo jodi nangli tum ta theklong lo lapin kadu ko bita theklong lo di last non follows tame rang bom lo don mari tum jo lasi kadu ko bita me lapuson chingpu ikame don mari tum lasi totang te non one day hang bong hong nang de one day hang bong. And hello everyone, nili ako non Facebook page along nili chedam thopo nili pu et pen non ako 4 days 3 days ang bong pen nili chelang thulo asinon nili chelang thupo nili Facebook page chebang lo don mari tumjo lasi nang lang non de ladak nili che search pon po Facebook page pete nili ke SK TV channel Karbi TV channel Karbi chang lo jo napen ke labang ke SK TV channel Karbi group long lo don mari tum hala nang tum yang jon don dame laben ke don mari tum neli inpu at pen mate inpu at kado ka ve pen neli video photo kado ka ve neli pi bom pen non am het ke 1 followers pen 1 total light 1 ne anwe lang matini la song bong pen non 4 days 3 days sang bong pen non 10k followers le alo don mare tum jon nang friends tum khan invited putang ke nang tum pubjin pen nang li tum friends longi la 10k followers longji la se nang lang don bang du la se ne non la nili channel long ching pu pon don mare tum jo 10k followers di ke following ke 116 lasi 10k followers lasi kenang po la 10k followers labang si kenang po don mare tum jo 10k followers anda follower dak neli fanang follow tuman lo jo dak Karbi do lo labin ke kapre akai dam da do lo don mare tum ja subita milik pi da ha mer milit mung pi da ha de ya do lo nasi nili fan nang ke follow tuman bang ke lain lo followers ke long bang ke nasi jon nili video tapi lo hajar lo jo lo foto non hajar non dia nasi don mare tum jon nili video ke pi di lai ke nang tum thenglong lo khato ka beta me nili Facebook page pubjin pen nili 10k followers to pale do lasi obvious do lasi nili nang tum ekono pola neli video mandi neli video dela lage na sidak si all along na video ke pi ona de lage age 31k 3k views 3k di do yo 3k 7 5k 7 1 10k views 10k views के लिए दो 11k views के लिए दो दी 30k views 1k 3k 11k 10 2k के दो लो don mari no सब ने लो 5k के लिए दो लो ना song bong benjo lasi don mari tum nang tum tami pada de pen deh nang tum chingpu igno la pen ke nang tum video ta ladak pilong po nang tum ladak ta SK TV channel Karbi apan ta support nang like comment subscribe pin nang RD supporting udah thank you So guys, welcome back to my YouTube channel. kami hubli tam ta kasi yo nang lam na alang bila Lang lap tư.
SKTV lawan bang minta support dun ha masuk channel masih nangli alang lo dulu ben cerap dulu naik pola oli untuk alang channel subscribe dan buat isi akhirnya tidur lo alang banding baru masih cerap itu nang nili sama alang cerap itu pun nang itu cerap itu masih muka biar kayak lo kado yo सब न्यू वीडियो आंसर ले 7K व्यूअर्स ले बोला pai kong ka biya pai aning chirong an chodam na kopi puha ni phansi kong era ve puha ami thang ke man ne chi pu pedatri nang tika pili ne si oh And hello guys, nangli tum kata koi tat Anglong lo di nili Facebook page along video ke upload tat don mari tum las nangli tum nili Facebook page along kami humri tamra lang tum video thahela kapre tat nili upload pon o lapen photo contents ke chapatti anta nili bi pon don mari tum nangli tum lasi langam tha sami Facebook page alam langam tha Facebook long SKTV channel Karbi pu Facebook page 10K followers ke lido ji lasi don mari tum nangli tum na ha langam dek pu ningthe lo don mari tum lasi ko don mari